Eeri aya maikitio ngono hindi ya frigisheni ya gwethana na aria maratheremia wendia wa machini ici na aria marothithia. Frigisheni ino igitongorio ni commissioner wa kaunti ya Embu Maina. We are still giving a warning to landlords who are renting people who are doing this kind of business. We shall charge them with being accomplices to this vice. Na kwa kaunti ya Narok, commissioner wa kaunti yo George Natembea ni arutĩire mukana afitha a thirikari aria maraingirania na biashara ya ciuthi ici cia kamari. Akiaria thutha wa gucina makiria ma machini 100, augite akenya magiruta wira nio maraingirania na biashara ino nao gucokia na thi uthii wa na mbere. Kwa hivyo sisi kuanzia juu kwa rais mpaka kwa village elder, sauti ni moja, na ni kwamba hakuna mambo ya lotto machines. Tukihiuka kaunti ya Laikipia, borithi ni marathuthuria riboti ya kuura kwa ciana igiri cia airitu iria ni cia thukuru wa muthingi wa Bahati Deb. Airitu acio marerikana modire muthenya wa Kiumia na nginyagia umuthi matire maronekana ona gutuika gutiri riboti irahuritwo ceceni-ini ya borithi kulingana na UCPD wa gicigo giki. Polisi wenyewe tunaendelea nayo maneno. Wasitumie hii kitu inaitwa social media kujaribu kufanya kazi ya polisi iwe ngumu. Kama mtu ako na jambo ambalo linahisi investigation, mtu amekosewa, amefanywa rape, amejeneziwa, amefanyia chochote pale, akuja afanye report katika police station. Nake mutongoria wa kiama kia Third Alliance Ekuru Aukot augite atongoria a makanitha ni marekereirie ateti matwarithie bururi na njira itari njega. Aukot arauga mugambo wa kanitha nduri uraiguika riri ungumani uthiete na mbere kuhinyiriria bururi. So you are undermining, you are sitting on your influence as the church. Because what is the end game of you preaching every Sunday, every other day? Don't you want a better society? Ekoragia mwena wa Meru hindi ya kigomano kia ngwataniro ya makanitha kia NCCK. Ngiribotera Inoro TV, retwa rakwa ni Mwangi wa Maina.